April ni som pakua sang ni som ni panga in rin ni ania bazar thlir tu te chi bai ule Israel in Gaza be na le Gaza tanpuina lu turan dan cha wangin Gaza Strip Palestinian no pangte chon ei turan tla cham to a ni khata cho voi khat ei tur nei lo ponom tan mek ni in helaya tanpuina na thok tu polian som pani te chon an soi khovel huap tanpui tu polian le Palestinian tanpui tu pol sang somli pathum zinga za som ko panga zet chon Israel in nasataka Gaza bomrenga wangin Gaza tanpuina nan tho chu an chun zom thei to lo thu an soya thasom pariat chung zet in dongna wanga mihring nun pa ngai nung thei to lo Gaza mi puite chon ngei tan mek ani Oxfam pol ho tu Bisra Khalil chuan no pangte chon ni khata chupa ngai voi khat ei tur po an nei to lova anei le hun tur po an hre thei lo ani ei tur nei te point trin bur chunga khung ken food chau an eya tuna hian Gaza tramatla mek ani ati Gaza Doctors Without Borders Emergency Coordinator Amande Bezeroli chuan tanpuina na thok tu te chuan mei chiale no pangteril traman thilayan en mek ni in asaya he thil thleng mek hi tanpuina na thok tu te na tho that lo wanga ni lova politics dik lo wanga ni dam chho tuma be tu mi puite chu tuma thleibik nei lovin rong taka be mek an ni ati Gaza City a chuan Israel bom thlaka wanga hliam tur te chu damdoina enkol an ni a damdoin pa ngai om to lo wangin anin dei lo hle a chuti lai chuan ei tur than nei lo wangin mitam tak abik takin no pangte chu na sang vein damdoina enkol me kan ni boka ei tur tlak chama wanga na chi sang ve a thi anom meka Gaza Health Ministry chuan tuna hian ei tur ta samno pang sing ruk vel an nei mek an ti ani heti la hian tanpuina na thok tu pol te chuan Gaza chu tanpuina na thok tu te tan khowela mun hlau om berani meka wangin no pangte ei tur tak ngial pon pe theiri lo ni in an soi ani kumsang ni somni pathum October thla tang khan Gaza hian tanpuina na thok tu mi zalia e tam man thi to a health worker sang kha zathum vel an thi to boka hei hi report chin chawani a tunhaya Palestinian damdoi lam thiam le chan chu na thok tu mi som panga zet chu thlan pakhata an ruang mu chuani wangin report lowa thi an tam hle don ni in tanpui tu pol te chuan an soya Israel le Palestinian te chu Gaza tanpuina na thoni theina na mala turin an nge na ni heti la hian Hamas ho chuan nimin khan Israel in Palestinian mitang an chua Gaza in donan ti top don chuan voi khata an mi rente chu ave kan rem ti thu an soya in remna nai sotang em ti ro hriat ani chuang lo Hamas ho hian Israel in an ral thuam te da turan phut nai ron rem ti lo thunga in ka hai nei na turan thil phuta Israel hian Hamas ho hi ral thuam da turin an phut tela hei hi chu Hamas ho hian an rem ti thei lova Israel hi mi rente chu ave ka hian an lungoi to ka ngem ti hriat ani lo ani karma satir lam khan Israel hian nasale zolin Gaza hi an beya bom mangan beijing adam do in te po atela hei mai ba ka hian Israel chon Gaza chimlam khopui rafa chu Gaza mundanga tanga tlo po thei lovin security corridor an siam thara nasazoga Gaza be chunjom zel an tum thu an puang zui boka hei mai hi ni lovin Gaza om Palestinian te chu Hamas ho pai thaturin an hriat tira Hamas te noi bo hi Gaza in dona ti top dan om chuna ni thu Israel Defense Minister Israel Katz chona soyani heti la hian Israel chon Gaza tanpuina lut turan dang chunjom zel don ti an puanga Israel hian Mars ni ni tang khan an ramatanga Gaza tanpuina phurlu tum tanpui tu pol te lir thei chu an lo dang to ani heti la hian Israel rama po in do du lawan pung zela karma sa khan Israel Air Force sipai hlui mi sang khat don te chuan Israel sarkar chu open letter thonin Gaza in dona ti top turin an nge na hele kha hi Israel sipai te chuan chang le tin Israel sipai tang lai jinga hetiang le kha mingzia kan omani chuan ban ngal an niang ti an puang ngala hemi nu hian Israel ram hun sanga sipai bang le reserve om mek te chuan in do ti top an du thu an soibel zelani Gaza in dona ti top du tu te hian Gaza in dona chu Israel ram hroi tu ten politics khelna an mang nian hriat thu le Hamas mission te chan chuak thei si lovin Israel ram chunga ngai daninan lo na wanga boina hring chuak hnem zelani antia tuna Israel sipaiten Gaza ben thar thole na phei hi chu Israel ram himna ta ni to lovin politics thila hlok na nei tumna ni ti in Prime Minister Benjamin Netanyahu beina lian chho hle ni Netanyahu hian Hamas ho in mission ten chu ngai theinan
sipai mangan doran ngai ani ati lain mission chung tele sarkar soi sel tu te chuan Israel sipai te malak na wanghen mission te din huna der thong jok ani antia Netanyahu an Gaza beina thar tho le nuwa thakhataliam le to a Hamas hoin mi somnga pakuan la ren mek zinga pakhat ma chua anlani lawani Nimin khan Yemena Houthi and Kol al-Masira TV chuan ninga nia US sipai ten Yemen ram tuyal thei phurluna hmunan boma wangin mi somthum pariatan thi ti an puanga mi za pani in hliam an tuar ni in an soi US sipai te hian Yemen khothlang lama omras isa pot chu bomin Houthi helpol te supply lak na berani antia Al Jazeera chuan US beina wanghian mi somsari pali in nunnan chana hliam za somsari pakhatan omni in an puang thungani US yan thamasa khan Yemena Houthi te omna hmun te chu an boma Houthi te hian tuipui sena longan beithin an ti top lo chuan nasazo ka bomzui an ni ang ti in an vawa Houthi te hian Red Sea le Gulf of Aden civil le sipai longan mu rem chan te bein Gaza Palestinian telama an transian lan tir thina hetiangan beina wang hian khowela sumdong longza som pani zetin an paltlang thin Suez Canal chu kaltlang ngam lovin khowela sumdong company lian te chuan an long te chu Africa khomol pui chim lama an kalkual ti rangaya sumtam takan hlo thina ni US Central Command chuan Yemen ramatuyal thei phurlu na hmun hi Iran tranpui Houthi helpol ten sumtuang nan kumsom chuang an man to wangin Houthi te sum hu na ti top tumin hela hi an bomta ni in an soi US Secretary of State Marco Rubio chuan Russia le Ukraine in kara in ka hayom thuai lo chuan US chuan remna zon na ti top mayan du thu soi US President Donald Trump chuan in thlan campaign lai tang to khan Ukraine in do na hi president official wa tanga dar kar somni pali chungina ti top tur thu soi thina asoyang ngota ol samani lo ti lang zelani Rubio le Trump special envoy Steve Witkoff te chu Paris khopuya France Britain le Ukraine official tenen Ukraine in dona chungchang soi ho turin ninga ni khan an thlenga Rubio chuan nimin khan he thu hi soin Ukraine in dona hi ti to mai theni lo chuan kan kalsana nga yang kan soi felwata tul to a karai lo te chunga ti fel theni le ni lo kan hriat thuaya ngai to ti fel theni jon ma kan la chun zomanga ti fel mai theni lo chuan kan kalsanang thildang poimo ti tur tam tak kan la nei ani ati Rubio chuan Paris khopuya hian in dona ti top tura thil poimo chiang taka soi tura kalan ni thu asaya he in dona hi top nai mai don lowalan chuan president chuan kan du to ke ati mai karing ati ani Rubio chuan Traman Ukraine in dona hi kan in dona ni lawati chungchang soilang lein US chu Ukraine support tu ni ma se Trama sarkar chuan he boina telvezel hi tulati lem lo ti asoi chianga President hian a sarkar hnu ani somriat pasari chung he in dona ti top tum hian thei to ba chho to a tuna chuan in dona hi ti top mai chi ani le ni lo hriat kan du to a chu wanga le lam bia po kan ni ati bok Paris khopuin biangna hian thil poimo tam tak an soya mason nan nei ngei don ni in France President Emmanuel Macron office chuan thu chu siamin nan tar langa US and Ukraine remna om theina na rotnan nei te chu Rubio le Witkoff te hian Europe ram roi tu ten he na hian an pharti ania ma se hemi chungchang hi puan chian na om lo thung Paris in biangna nei nuwa hian US Secretary of State Rubio hian Russia Foreign Minister Sergei Lavrov biain Paris a thu soyang bok hi ril ni in US State Department chuan an soya akim chang le Russia in an lo chan da ne ro puan chian ani lo tunthlang in Trama sarkar hian Ukraine in remna tan hian rotna pathum ma chhop chuak to a Ukraine lamin an pom thei vek lain Russia chuan pakhat ma la pom ve lo thunga chuti chung chuan Trump hian Russia in missile hmanga Ukraine ka te chu anti palani ang atiani US le China in kara trade war kalmek chuan zia om lam apan maidon lo ni na langa US chuan China long te chu port fee tharlak sakatum thu apuang le ta a China long te chu US port an paltlanga piangin anthil phur ri zonga zerin poisa choi tiran ni thina hetiangan choi thin hi kumin October ni som palia tang chuan ton khat zela dollar som ngan choyanga kumthum chung dollar som thum zelin an choi tur hi pung zelang ti ani boka China siam long China mi ta ni lo te point ton khat zela dollar som pariat an choyanga kumthum chung in kumtin dollar nga in an choi tur hi pun bel zel don bokani US chuan hetiangan ti na chan hi long manga sum don na China in khowela op meka chu wangin US long siam tu te an hlong na tur malak na ni thu an puanga
heti la hian China ram foreign ministry thupuang tu Lin Jian chuan US malak na hi tu te tan ma thalo ani thu asaya khovel puma long manga sum don na ti to dona khovel puma bungro in thon ton na harsat na siam ringot don ani engti kong main hero man na hian US shipbuilding industry tuai thar lawang ati US Trade Representative Jamison Greer chuan Trama sarkar chuan long manga sum don na China ro rel na ti topin US siam long tam jok hral chuani theina na man lak na ni ti soin long le long manga sum don na hi America sum le pai din hun le sum don na konga thil poimo takani atiani US ro man na thar manani nu hian re thi kum khata voinga en non ani anga China siam long mang tu te chuan US siam long man tuma order an siam chuan port fee thar hi lak sak an ni lawang an ti boka China long siam mang tu ram dang mi te le China siam long Chinese hota te port fee poinang don lawa China siam long mang tu container sing khat sanga vel phur thin te chuan US port fee a hian dollar makta doi ni don an choi angai don ti na ni a long pakhatin port fee an choi tur hi atam tham hle don ani bazari lo thira wangin kan lome